Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chiar tu silin sangpuya ramchung hun sang COVID-19 shikain pun chole ta ko wangin ngai thatu te film khur tu le shidan na lakim turin kan ngen chewa kumsom pangale som president karte tiamin midang te po shidan nan lak thenan pui thinang che COVID-19 che thar omicron chu boi puyom takani me ka wangin mai tum na vo midang nailo kudle mai ti fai te lo ngai pai mo je lang cheu COVID-19 chungchanga hria du nei le kai shona mo tan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum bhakwa pasari pret bel pali parukle pakhat bel pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bel pani te biak po thaireng ani e tuna chun chin thalung e thak chun zomang u Chief Minister Puzoram thanga chuan union budget a mizoram tan a hran pa nga ta cheng vai bel se zaruk ro manani chu lo momati thuwa soi SEDP noya chung ko singruk tan ro manna siamin chung ko khatin cheng si nga dong turin thutluk na siamani to thu Chief Minister in a soi Prime Minister Narendra Modi chuan ram ei bardin mun chu sarkar thutluk na tha awangin chollovin a thang rengani ati ram chung adar kar somni palikara chungin COVID-19 shikai noi khat singruk le sang khat le zathum somret paruk mu chua ani Chief Minister Puzoram thanga chuan union budget a mizoram tan a hran pa nga ta cheng vaibel se zaruk ro man ani chu lom amati thuwa soi Puzoram thanga chuan nimina Union Finance Minister Pindirmala Sethuramanin union budget sangni somni pathuma pharchu alomom ati thua soya Prime Minister New Development Initiative for North East scheme noya India marsak state sang tan cheng vaibel se sangkha zanga da zinga Mizoram tan cheng vaibel se zaruk da shana ni chu rope ti thua soya union budget mi pui mu phak tur tam ti soya Mizoram tan project pani Aizawl tlak lampum pelkong siamnan cheng vaibel se zanga le bambuling road tan cheng vaibel se za pek ani mai baka heng poisa an mu te hi abul tan nan chawani thua soya abak alom bel le zel abe se ti asoi ani Finance Minister P. Nirmala Sitharaman an prejena atlang pui thuin aro pui katia alom om katia afak tlak le in kasia North East kan normal budget donor le NEC local chin khami ba ka khan budget speech a new viable se sang le janga additional in kan han pe ang cheu antia tin alomom le zual na chu Mizoram chantur mun thuma chena mun khat ayatam crore zaru ngut mai anron identify ya Aizawl khothang lampang khuta kalkong siam na tur bypass vaibel che janga minron pele kandi langa bambuling rota pilot project a vaibel che za avain vaibel che zaru minron pe kha alom om kanti Chief Minister chuan nikum November thla khan Delhi a heng project te hi a hlotlin the nan sarkar lai pui hruai tu le thok tu poimo te bia in ma alo la to atia PM Divine hi North Eastern Council NEC kal tanga kalpui turani ti soya bambuling road siamna tan poisa chu abultan nan Aizawl hnai lampanga kalpui tu mani ang atia mundanga bambuling road chu alo om ngai lo ti soibok Aizawl khopui pumpel kong chu si hmui atanga molong thulama chuak turani don atia NHID still noya project kalmek om ti soin hun reilo te ya pumpel kong dang om le abe se ti soibok Chief Minister chuan tun sarkarin mason atana ro hmana puiber socio economic development program SEDP bultan atan chung ko singruk hne na atho khatna tan cheng singa theu sem turin thluk na siam to ani atia vana chanche bumiten an komna Puzoram thanga chuan SEDP noya hian cheng noi thumemo ai tamemo trade a zirin pek antum ti soya chung ko singruk hne na atho khatna sem turin cheng vaibel se zathum vel ro manani ati chungko khata cheng singa sem turani ti soin trade zirin cheng singa ai tampek anom don ti soiboka Chief Minister chuan SEDP chu abultan chawlani ti soya poisa an hmudan zirin thoni na ba ka le mi pui tamzo khop thei turam mlak zel an tum donani ati SEDP chu budget chunga tangin emo loan system atanga pek ani don ti soya poisa fa emo poisa hu in trade changa kalpui ni donani ati Puzoram thanga chuan SEDP Governing Board fel taksiamani atia Chief Minister Chairman noi SEDP Governing Board omti soin Vice Chairman and Deputy Chief Minister ni in Cabinet Minister tele Planning Board Vice Chairman te chu member ni a Planning Board Secretary po Secretary a ngalani hemi noya hian SEDP Executive Board chu Deputy Chief Minister kai shuaya omle thua soya Planning Board Vice Chairman MLA tele Director engemazat member ni ti asoya anoya DC kai shuai SEDP District Committee omin SEDP Village Committee thlengin fel takami pui hopa bultran antumani ati
Chief Minister Puzaram thanga chuan kuwa chau nilo danova Myanmar atanga ron lut thil dangpo ti top antum thua soi boka he thui voina chanchubumi te hne na soin Puzaram thanga chuan kuwalo lu chu regularize turin Government of India border trade in ma anla atia ma se thil akal felvek done moti nuwa COVID-19 shipuya wanga boina omba ka Myanmar sipai sarkar alodin tak boka wangin ramrin sum ton ton na pa ngai taka kalpui antum chu atheiri lo ni in soya thei topin sarkarin hmalama se pudru tam ti soin triau lui chu thala akam thina wangin du duin an kan theya invention har sa ni ati Chief Minister chuan kuwa chu dan lo ni ba ka truck liana phur thina ni awangin konga thisin sa hlea sarkar chuan thei topin ti top antumani ati bok Chief Minister Puzaram thanga chuan Mizoram sarkar na thok lo chu a thei chin china a hun taka pek vek zel andu thuwa soi a sarkarin sumhar satna tok chungin sarkar na thok te hlo a hun taka pek antum to MTA chanchibumi ten anzona changin Puzaram thanga chuan a thei china pek zel andu ni in na soya tun ma a omngai lo hrileng awangin sumdin hmun a har sa a sum hi central sarkar atangin arwala a local thino wangin sarkar na thok Group A le Group B te an petlai thina ni ati a Chief Minister chuan sarkar le pi atanga poisa lo kal claim zok post devolution grant chu khatir dewa alo kala anung dewa share of taxes ar local le thina ni ati a arwala a local thino wangin voi khata sarkar na thok lo zong zong pek har sa a covid shileng wangin sarkar sum hu turzat cheng viable se sang ni zeret an hlo ti soibok ani Chief Minister chuan sarkar na thok ten arwala lo anlak the nan the top an chu zel ni in a soya shileng wangin boina tok deu ma se sarkar sum din mun chuan zi omlam apan zel ani ati bok nikum chung khan internet manga poi khoi thu boy zeli somret pani thelu to ani cybercrime laka mi puite him theina tura inzirtina cyber jagrukta diwas veina home minister pulal cham lenan a honna in khoma internet manga poi khoite laka thu boy zali somret pani zinga sumle pailam thila in bum na thu boy zathum somli panga thelu ni in atamber ani thu soilan ani a mi pat me chiat na lam thila FIR somriat proglut to in sextortion anti mai mi pat me chiat thila in ti mol pho awona manga poisa in lak sak thu boy som pali thelu ni to bok pulal cham len chuan information technology thiamna thang na sa chu chortang kaile thilti awsam pha viola hiam bumna laka film khurangai hle ani ati home minister chuan website sang te baka net banking te online shopping te online games te le social media application sang mi puin an man tang kai line kong diglo zonga mang du tu ten in bumna chi sang rondong chuakin mi tam takan buma heng in bumna laka kan invent hiam the nan cyber jagrukta hi india rampuma bot saini ati cyber crime hi chi sang lomlen tak takin chilia thenani a chung te chu financial fraud poisa in bumna computer data hacking mi website ti chiat sakle ti danglam sakte privacy mi mal thuruk in ruk sakte thalak le video engem holo lak sakati chu awut na le cyber terrorism internet kal tanga invauna sang te firfe khoten mi fuipor theile real ru chok tho the thil anda te ani long kai khopui chunga covid-19 trikain punchho zela wangin voin kha nong kai borsap Dr. Andrew H. Vanil dika hovin shidawna malak zui dan tur soi ho ani borsap chuan shidar tur venan malak na kalpui mek dan soin khopui chung chu bial thuma thenin zonal officer te baka incident commander te da anni baka executive duty da anni thu soya in khoma telte chuan sarkar in duty ada ten khawzokin thupek kengko se anti a abikin dorle bazar munate shikai darlona tana in kai shuna zomlo te chu an dorle sum donna khar sak thlengin malak ni se anti chanchin thar hi all india radio aizol tanga puan ani prime minister Narendra Modi chuan ram ei bardin hun chu sarkar thlukna tha awangin chol lovin athang rengati voin BJP hun bot sai he thui soin pu Modi chuan ramin tawdel le changkang din chu an tum poimo takani ati a nimana union budget phartak chu changkan kongzo turin hmalakna poimo tak ruam manani ati a kumsari chungin ram ei bardin hun athang sa leti soin kumsari malama kha chuan ram sum de chu cheng viable chanwai khat sing khat chawani thina tunero chuan cheng viable chanwai ni singthum chuang ani to ti a budget chuan mire thei minara ne thalai te thlurbi ka antana kho saknom na tur keng telani ati bok ram chunga darkar somni prikala chungin covid-19 shikai noi khat singruk le sang khat le zathum somret poruk mu chu ani a tundin hmana shrive en kollai noi som poruk singni sang khat le zaruk pathuman oma he hi za zela chutin
pathum point pakwa bialani darkar somni pelikala chungin damlo nuai ni singria le sangkhat enkol daman om to a shrive enkol dam to hi za zela somkwa pali point pakwa pakhat ani heti la hen vaccine dose nuai somnga pasari chong ni min khan pek ani a voin thlangin rampuma vaccine dose viable se za somruk pasari pek to ani chanchin thar cherti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram thanga chuan Union Budget Mizoram tan a hran pa kata cheng viable che zaruk ruam manani chu lomamati thua soi SADP hnuai chung ko sing ruk tan ruam manna siamin chung ko khatin cheng singa dong turin thutluk na siamani to thu Chief Minister in a soi Prime Minister Narendra Modi chun ram ei badin hunchu sarkar thutluk na tha wangin cholovin a thang rangani ati ram chung adar kar somni pelikal chungin COVID-19 chikai nuai khat sing ruk le sang khat le zathum somret puruk mu chu ani chuti zong chu chanchin thar kan pon